Pini gila malam masap so KGS made Karbi Anglong Gospel Artist Society kaching room ahut amhor nang tunang landong ikai kaching pen kijut kumat mandalu se pulu se pisi lapang sehut kacetong ma Karbi Anglong nang nam kacetang klongklang Gospel alun se pilun sepudan ke de lak lase kunara tim kunara aja komen tu opor nang tunang landong iknon kaching pen kijut lain lo Karbi Gospel Artist Society pula gitu jur song along si lapang sehut ada tuning kan sering yang korah ini besi kecil punya pada kepolisi. Baik, ini dulu pak. Apor ke, ia tu kita cara teknisi Itu setiret Christian Terondo lapen kaprek do ang namanya tangklong alun sepi foto alun lapen ikta. Medik, kalau sudah pernah kita yang pas cuci dulu, dasar. Alam hello, kasi alam kita kita yang bicara sini lah, alam itu poho pen man pipansi tengkol. Cara berpikir sudah. Tahu? Si Aman itu Karbi Gospel Artist Society ya President, Vice President, Chulban, Asal Taksi Lodan Cerak Cetudul, Tri Government itu Lodan, Asal Taksi Lodan Cetong, Lunsepu dan Lunsepi Yuan, Apa Narasi Hem Puji Sukristo Menben, jadi datang Hem, jadi Menben, Asal Taksi United Christian Forum, Karbi Long, anak sudah sekali dengan Tuhan. Labang suhut Reverend Premingson alang like Reverend lapen lun sipo alang lipen si mission arna malam ning pirung gospel lun sipo tumpan ning pirung pen alang lip mission alam thanlo kasi lang ilam bethan RTG budang te KGS channel do aldak KGS long le ang tum full alang li message arju pon long ji lagi just highlight the system just si definitely ang tum ham pipon jodlo ang kang tum ala KGS channel ang tum subscribe ikno adak si alang lilam bethan ang tum arju long po lepan KGS channel la link la description lang kami tu ji tak nang lepo mo klik ra ada channel subscribe iknom Ani open itu macam bangpe tu makan ani open itu malam kacoro pini ani kicun benasom langpo kasi apor pen kipo so kasi apor ke kilito kasi itu masay megle itu angkung bendam itu na kasi non kitchen si itu prayer church kema nilo santi Christina TV ang ilang si labang so alutun pancing bonji na ang si kadang jauh. nong nam ko tangklong dun sepi lun sepo dak to lablo mechurong pi monison teron lapen lovely kropi lapen susana rong pipi Christina pipi lapen no perfect do piglang ang tum dak thepon iklong po kecheng pen kijut ang tum lang lang te dak nang thepon iklong po dak nili sirier pen ke patlang pon pedel lo api pada perang pada peace tapi nang tem teklong ikpo ke cengceko langkiso kijun aku rapor lo dak lun sepo kimi lapen riso cit de ok vi
prangchet itu lun sepi lun sepot untuk piglang ay ke ya sejume pik lepen lun tek pik tu malang tu alun arju ik long bom tahe po gospel along ke kapilo puji ho legendary puta pume jinghon kortelo maising tiron along itu Dr. Tiba Kardak pen kita tentang ilmu KGS kita tentang asai amudoan ilmu tentang Kardak pen kita people manusia kayak kita orang berjumpa kita hasil langsung ke kabinet ngomong ke kemana kening jadi gelama langsung reform